Mentagasi keseng kinonya kali turis kila pelong ya kajing ki da kabasyong kalan mungor hakandailan bandawa na sarkar pakanwan rai ki policy baniara bikinonya tourist taxi kibla kendu jing mentah hakakamai kaji hakanigasi kiseng nonya kali baper kila awan ya shimbenta da kaba ai ru ya kijing kren hakatai kajing ki syong kalan mungor hakandailan mengkersyani kanigасeng bandawa na sarkar banwan rai ki matrikam ban ki try jila ba arikal dinas Darling, President Kaseng All Meghalaya Khasi Tourist Association, hakabakran shikilat patay kubor, laong ba ulakran shay sa umentri rang ba kajila, basangya shuway ki scheme kali, Henry Banwan ra shuway ki policy, ba laong ro bakin ay por ya kasarkar shitayo banle ay lemkumta kinmi madan biang banyaki padba. Ngina kaliang jongga all Khasi Meghalaya Tourist Association kai ke bangi pelong gani program sit in human social medasi kadai bit namta ka to ba gi mental ajendan arsnem ke jing kwa ka jungi la ni jing dawa ka jungi na ka sarkar ban perking no ikeli kepada bar ke jela ban rung tang ke tourist spot te ladai ke benta ka jungi bangi yo ban yalam niki nong jo kai bon ke jela jungi dei kamram jungi ki try jela try bluk bangi yo ban yalam niki ring ngimdan na kanono berhenti ke ban ong ban khang no ke mi kana ba ko benusya ikeli tourist spot ketika pada bar jela ban dari kalau nak kalian jongi all Khasi Meghalaya Tourist Association kumbang mentangi dan hani kumbang live santri ki action ki bon nok bilang ni ban Kristiani akan ke move ko di benyai kalau kita nam tak kata bangi ong je ka sarkar perking no ikali ban war ka jela Bandung hapok terus spot tang katahi ai no ingi kita jela bangi yo penyelam gahi ingi kita jokai gawan jela Keladon ada pelajudan mo je keren bring je ko sarkar ya menta ni ladon la kumba arsin Nawan nadu ki Ahzar Abdullah ki bangi sedang banyak ikali kalati pandawal ni ban ketat sarkar niladon arsin ke komiti hakaba chief minister ngilali ban bu ya ka bordam chung la form the committee wala kli do serial bidding do director tourism dia mentang apa yang show mo yo ngong dei ka to point la shom arsin ndai habang ngilai hantai komiti Kiong banwan rai ki suggestion wan ra ki kita kimkan specific pe ya ke ba ni don kam kum kinong nya kali kamai hi jong ka jalam ya bani don kam ya kata ka king no ki bana sala nim sim yo ki jing kan ko shai na ki nim yo kan la asin kom ki bang la shong kalian jong ni nong nya kali kamai jong ka all Khasi Meghalaya Tourist Association ringkat pat ki kinong nyelam ki badan sabar ka sabak ki pasabak hapsor lagi district pe ngilai don kat mati ndai hadu mentamane takadang ni hapan ni kumni sampadan pan paus ka sekarang idon ila trang bat mida angnu siapa rekam no kini ai giladon kumpas sanpau ne sanpulai ngut kita ki pradabal juni kepada na pok chelong ni ka ba ka sarkar ka ai ki liskin ki repair bat ya kani ngaladep keren abai kendu yo kondat sama ngong ulop pau yo to ka prain hawai dei tugi no ba ngonga ngingim don kam wal fin kren ki prain ne kren kita kali skim Nrei ngong kren baik papin taul ain taul no taul no polisi hawai dei ki terus spot nam bang nyo badra mangi ki terus bon kai ka jala jungi tang ki terus spot bat ka ngong ngan percaya sepi kalong ba kita kisan pelangut ki pradabal jungi ki bala phone yang personal ki ba teks personal ko osap nga kilong ba kila syatan ka kali yo adu mentamane ngasutenat nama ka sarkar kala ai skim perper ka batang san pahojar ngila yo ban simi kali kum ki inova kum ki exercise ki etika ngila yo ki belanu ngila yo nrei habang apek pat ki prado persnam jungi ki bari ki nongnya kali kemai na ka jela ka jungi kini tang hapo nriu nyoblai kali jungi hapan tanno company te kum kata mo kat ka jing rap ka jungi na kali yang jungi nongnya kali kemai ngam puasu kita skim ngam puasu kita ki nrei pen longkam na betrikam mardono ini ka isu ka bangiya na maka all Khasi Meghalaya Tourist Association ringkat bat kini kinong ilam ki perpek ka district ke jela jungi nang lada pimle ken mau lada ngisakem ni song pendiru angin song nga bening kong an song bat nang ni khmat ngin sapan he isu ikani ki lada pimla ban khot kloy no ni tang hapok ka steo lai